আসসালামু আলাইকুম। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ জানাজাৰ নামাজ সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধকৈ কেনেকৈ আদায় কৰিব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকক। نويت أن أؤدي لله تعالى 4 تكبيرات الصلاة الجنازة، الثناء لله تعالى والدعاء لهذا الميت। যদি মাইকী মানুহ হয় লিহাজালৰ জাগাত লিহাজিহিল মাইয়িত ক'ব। اقتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر কৈ নিয়ত বান্ধি চানা পঢ়িব। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك الله أكبر। দুরূদ শরীফ পড়িব। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر। اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।